Emkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi asikuvusele mbukeli wetindzaba kule ndzambama. Sibongeke ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili. The people that have made allegations against me are all criminals. And this is nothing that I'm not used to. I've been investigating crime in South Africa for 36 years. Paul O'Sullivan utshele emalunga elikomidi lephalamende leliphenya inkohlakalo emaphoyiseni ukuthi bonke labantu labambeka tinsolo batigebengu. Starting this year, we will work with our municipalities to establish professionally managed ring-fence utilities for water and electricity services to ensure that there is adequate investment and maintenance. Inkinga yekweswelakala kwemandi kulindzeleke ukuthi ibe ngulenye yetinto uMengameli Cyril Ramaphosa lakhuluma ngayo nakethula inkulumo yebunjalo belive ngalwesine. Ugcine avelile ngembi kwelikomidi lephalamende leliphenya inkohlakalo nekungenelela emsebentini wemaphoyisa umseshi Paul O'Sullivan ngemva kwekukhala ngekuphepha kwakhe. Akhuluma ngembi kwekuhlala kuleli komidi, O'Sullivan uticitsile tinsolo labungene nato njengobe achaze labo labamsolako njengetigebengu. Sullivan uthi utawusebenzisa lobufakazi bakhe kucacisa nekuveta emaqiniso kule komidi lapho atawube aveta khona lekhathatheka ngohlakalo netento tebugebengu elihlelweni tebulungisa kuleli. The people that have made allegations against me are all criminals. And this is nothing that I'm not used to. I've been investigating crime in South Africa for 36 years. In that period, I think I've put between 12 and 15 generals into the criminal justice system and 18 brigadiers. O'Sullivan uphikile ukuthi uke wasebenta njengenhloli yemave angaphandle kuleli. Akhuluma kule komiti uqinisekisile ukuthi unebuve bemave lamathathu kepha wagcizelela ukuthi inhlitiyo yakhe inengi kakhulu kuleli. Uthi letinsolo labekadona tingemanga futhi timehlisa sithundi. I've been in this country now 40 years and I can categorically state that I have not performed any foreign agent activities in that 40 years. And in fact, my loyalty is to South Africa. Ushelele komiti ukuthi kuke kwetanywa emahlandla kuthatha impilo yakhe. Lokhu kuvele ngesikhathi athi ete ayiphendvula imibuto lethinza ngalokwendeka ngeminyaka bo-1990 noma ngemndeni wakhe ngekuthi lokho kungabeka impilo yakhe nemndeni wakhe engotini. There have been multiple attempts on my life. And Chairman, unfortunately, the criminal element, what they try to do is they try to find out things about you, which is of a personal nature. They want to know, where's your business interest? Where are your children living? Where are your properties? So I've made it clear that I'm not going to be providing any of that information. Eceleni kwalesombe O'Sullivan ukhale ngesimo sakhe setempilo wacela ukuthi singeceli ngale kwensimbi yesikhombisa lesombe lekusicelo lesivakele. Ubeseke yaqhubeka umsebenzi wale komiti. Where people are demanding the release of Nelson Mandela, where children are being killed and all of that. Inkinga yekweswelakala kwemandi kulindzeleke ukuthi ibe ngulenye yetinto uMengameli Cyril Ramaphosa lakhuluma ngayo nakethula inkulumo yebunjalo belive ngalwesine. Indzaba yekwehluleka kwabomasipala kuphakela tinsita letifaka wona emandi itawuhamba embili nayo. Ludzaba lwemandi, igesi kanye nekulungiswa kwetakhiwo ncandi kwaba ngiloko lokuhamba embili kunkhulumo yebunjalo belive yamengameli Cyril Ramaphosa lomnyaka lophelile. This year, we will work with our municipalities to establish professionally managed ring-fence utilities for water and electricity services to ensure that there is adequate investment and maintenance. Noma kunjalo njengoba sekuhambe umnyaka solo kwaba nalenkhulumo, kepha umasipala labanyenti kule live basabukene nenkinga yekuswelakala kwemandi. Takhiwo ncandi temandi letingekho esimeni kungabhadalwa kubuye kuchunywe emandi ngalokungekho emthethweni kukhinyabeta kuthula kwetinsita. If we allow municipalities to do as they wish and take water sales and do any other thing except water, then we are not going to resolve this issue of water. Kumita lungisa lenkinga lehlasele bomasipala hulumende usabukisisa imithetho leyengamele bohulumende basemakhaya.
Many of the challenges in municipalities also arise from the design of our local government system. We will therefore undertake extensive consultation to develop an updated white paper on local government. Kwasungulwa lithimba lelikhethekile letiphathimandla letibuya etikweni letekubusa ngekuhlanganyela netindzabeni zabo kanye naletibuya ehhovisini lemgcini mafa wavela onke ukuthi kubuka indlela tekuniketa bohulumende basemakhaya imali. At the heart of the crisis is the resources constraint of many municipalities. The current funding model for local government is unsustainable and perpetuates inequality between the rich and the poor. Litiko letekubusa ngekuhlanganyela netindzabeni zabo lithi litawunika icabinet lomthetho lowengamele kusebenza umasipala lohlelwe kabusha lenyanga litawetfasa. Tiphakamiso letitawumenyetelwa ngumengameli ngalwesine tihlose kulungisa buholo obungakaqini kahle kumasipala njengoba kulindeleke ukuthi kumenyetelwe kufakwa kwemali uma kuhlalo pilot imali kuyo lenyanga lesetulo. Inhloko yetemthetho kumasipala wekuruleni Advocate Kemraj Behari ubugcekile bufakazi lobethulwa ngulona beka inhloko yalo masipala Dr. Imogen Mashazi lobumayelana netinhlelo tekuqonzisa tigwegwe inhloko yemaphoyisa lo masipala lemisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi. Behari uchubekile nalomuhla kwethula bufakazi ngembi kwelikhomishana lamadlanga. Emaphoyiseni ekuruleni lemisiwe emsebentini Advocate Kemraj Behari itshele ikhomishana yamadlanga ukuthi amange nje ivale emacala aMkhwanazi. Iphinze yacitha tinsolo letithi lelidolobha alikathatheli Mkhwanazi tinyathelo ngemva yokuthi iIP ikhokhe umbiko mayelana nemacala langathweswa wona Mkhwanazi. It's not about the addressing of the chief of police. The issue is with the entrance into the city of the documents. Regulatory body reports come to the office of the city manager. And for implementation, it deals with administration. This went into the political space in terms of the mayor and so on. So that is where the issue was raised. And that is where, in terms of what CM says, but how are we implementing a report not addressed to us, but went to the political sphere? And that is where this part comes from. Behari ukuthi kukhona abantu labavikela Mkhwanazi ukuthi angabukani nesandla semthetho. Just a part that would have been then, it means that only the opening paragraph would have been there. And it's incorrect from what is contained in the finalized PN19. So it was incorrect for you to say you would never write a letter like this. We see that you have. It would have been so drafted. It was incorrect. It is incorrect. Ilandzela tinsolo letithi Advocate Behari nalabanye bavikela Julius Mkhwanazi ukuthi angatiphenduleli ukuthi insolo labukene nato. Kuphazamiseke kufunza nekufundzisa etikolweni taseGauteng kulandzela umbhikisho wemaviki lamabili walabatfutsa bantfwana besikolwa lokushiye bafundzi lababalelwa ku200,000 bede kwekhamba. Umkhandlu wemabhasi lamancane eGauteng usachubeka nekukhulumisana nelitiko letemfundvo ngetinhlelo letholele ekutseni kumiswe kufundza nekufundzisa lokutsikabete emakhulu lebafundze vini lelengcile ngemsombuluko. Nobeke litiko letemfundvo linxusa ukuthi kube nekuthula linyendi lebatali likhala ngekuthi lelitiko alicedze ngalokuphazamiseka kwelikusasa lebantwana babo. Bashayeli betimoto letitfala abafundzi etindzaweni letifaka ekhansi iVaal, iCullinan, uWestern, iGermiston, iBoksburg neVilla Liza bebabhikisha kusukela nakudzabuka kusa lamuhla. Kanti-ke intatheli ye-SABC Calvin Dludla ikhulumisene nebatali lamuhla ekuseni. Indaba yamabhasi sihlukumeza kakhulu ngoba abantwana bayasokolisa abasakhona nokuthi bayobhala esikoleni bayasala emfundweni. Abantwana bayaganga mabesezindlini, abantwana bayalahleka ngoba size sabathwala sabasematrainini, abanye abantwana balahlekile ematrainini, abanye bayagwazana ematrainini. So kuyingozi kakhulu ngoba abantwana bazolahlekwa la emkhukhwini, akukho right emkhukhwini. Mangabe nizama ukuthi inikhulume nike nazama ukuxhumana nohulumeni noma umnyango wezemfundo ngale ndaba ukuthi xazululeke bathini? Ezikolweni bavele basitshena ukuthi bafuna abantwana, abanandaba bona bafuna abantwana. Sicelayo nje ukuthi nabazama ukuthi basilungiselele amabhasi babuyisele amabhasi emzileni sokwathi ingane zesikoleni ngoba kuyimanje obingane ehleli la emkhukhwini lana ingane zenza okuningi kakhulu, ezinye ziyalimala njengayizolo ingane zihambe ngamatrain safonela eGermiston estation, masifika estation ingane kuthiwa ezinye zehle kuphi kwamanye ama station, so kumele ukuthi silindele ingane lezo ziyolandwa and ngapha kumele sibhadala ama Uber. Ingane masizamela ama transport ukuthi maziye eSprite abama association abavala endleleni ukuthi no association yakho ayisebenzeli ngapha, so yoma challenges sibhekana nawo.
Sikubutile mbukeli ukuthi kukuphatha njani lokubonakala ngathi litiko letemfundo lesisekelo lihutfula tinyawo ekukhokheleni amabhasi lathutha abantu abesikolo kwatise basalela emuva etimfundweni. Uphendvule kanje. Kungiphatha kabi kakhulu ekutheni uhulumende ahuvule tinyawo ekukhokheleni emabhasi lathutha abafundi noma abantwana besikolo. Abantwana bethu basalela emuva ngokuthi uhulumende akakabhadali emabhasi. Abantwana bethu basalela emuva etifundweni. Hayi msasazo, uhulumende usukele into angakwazi ukuyifeza. Ungazi ba wayeziqalelana izinto zokulayisha abantwana besikolo kanti zizabehlula, makazifezeke. Ayilunganga lento engakhokhela kwesikolo transport yengane ngoba manje egcineni i-transport ayikho, izingane ziyasala ekufundeni. Akekho umuntu ozophinda abuyisele emuva yoqhubeka nalokho. Seziyojoyina la afike seyikhona inqola. Athi le ndaba ayingiphathi kuhle. Ngoba egcineni abantwana bayasalela emuva esikolweni, abanye bayaqhubeka. And then at the end of the year abantwana bayafail. Siyabuya sabablame. Kanti yibo abayenza yonke lokho ukuthi abantwana bakhona ukufeyila ngokudelaya kwabo ukuthi babhadale. Kona kusiphatha kabi singabazali uma uhulumende angafuni ukubhadala abantu besikole transport. Manje inkinga nayo igovernment ayifuni ukuthi inike labantu abahamba ngeimoto ezincane ama-permit ukuze banqede. Bayababopha ibhodi yababopha amabalayisi, so kuba inkinga enkulu. Lona ngumbono wembukeli. I-SABC ete yetfeswa ukuthi iphendulela ngawo. Kuletinye nasibuya ititolo. Kushone bantfu labalishumi-4 kwasuleleka labangama-150 eLimpopo kulandzela kubhedvuka kwesifo samalala eveva. Wemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Imindeni yemadvodza lakuleli labambeke eRussia ishaya sandla itikwa lesinye kumengameli ngekubuya kwaletinini tayo tiphephile. Emadvodza lalishumi nemfica linyendi labo leli lakuleli lekuthiwa ke lathutfwa ngekuya eRussia lapho lagcina lifakwa khona embuthweni waseRussia lolwa ne-Ukraine. Sekuphele inyanga letintsatfu lecembu lebantfu lasuka kuleli la eRussia. Labantu baluthwa ngekuya eRussia ngakwethenjiswa kuceceshwa njengabonogadza labagadza tatanyiswa letisetulu. Labanye babhadalwa emkhatsini kwa 40 kuya ku-80,000 ngaphambi kokuthi basuke kuleli. Kufika kwabo eRussia batfola ukuthi bamikiselwe kwelekelela iRussia empini yayo na-Ukraine. Tihlobo tabo seticela mengameli ukuthi angenelele. Sikhuluma nje tibhajwe lapho kuliwa khona. Sicela baba wezwe baba Matumela sicela usilekelele noma ke nisazise ukuthi inkinga yokuthi bangabuyi ila sikwazi nathi ukunxenxa abangangenelela basize kubuya abantwana bethu. Tihlobo talaba bekunene titsili tiyo tebudlelwane nemava ngaphandle nekusebenzisana solo letama ukukhulumisana nebelengani balo etinhlangothini letsensekako ukuthi babuye ekhaya kepha lihlangabetana netinkinga. Okwenziwe iDERCO kuyancomeka kakhulu ngoba bakwenzile sebahluleka nje la sekufuneka khona umongameli. Yinto esilethela namhlanje ukuthi sidlulise umlayezo ukuthi no ngale kunzima kakhulu iDERCO mayayiyodwa ngale umuntu angahlasiza lana upresident. Mahlango uthi labo labalutha labantu sebanyamalele. Imbiko kamuva tenhlangano letindzaba emhlabeni iqinisekise ukuthi emakhulukhulu emadvodza lasuka kumave ase-Afrika nase-Asia athenjiswa imisebenzi ngekuwalutha ngetethembiso tetinsambansamba tetimali. Kushone bantfu labalishumi-4 kwasuleleka labangama-150 eLimpopo kulandzela kubhedvuka kwesifo samalala eveva kusukela lomnyaka lophelile ngenyanga yamabasa. Litiko letemphilo lithi kushone labane lomnyaka kulandzela tikhukhula betihlasele lesifundza. Lelitiko selicalile tinhlelo tekufutsa emakhaya netindzawo letibukene nalesifo. Lolu hlelo lwelutiko lwetempilo lwekufutsa malala eveva lwacala ngempala nyakenye kanti ke lutawuphela ngeNkhwekhweti lonyaka.
Lithimba lelisebenta kufutha lingena umuti ngemuti kuto tonke tindzawo letihlaselwe. Kanti-ke sekufutfwe imiti lengetulu kwetinkulungwane letilishumi nesikhombisa emaphandleni lasiphohlongo esigodzini seMopani. Betempilo bathi bungoti bamalaleveva nekusuleleka kwakhe kwenyukile kakhulu kulandzela kuna kwetimvula letinemandla. Timpawu tesifo samalaleveva tifaka ekhatsi umkhuhlane, inhloko, kuhlanda, kusheka naletinye timpawu temkhuhlane. We as malaria team from the Department of Health, we spray for free for them. We used only 2 medicine or 3, but the one is the one that we call this DDT. DDT is lasting for 6 months on the wall. Letinye takhamuti tivakalise kukhululeka njengobe indlela yokulwisana nalesifo seyize yafinyelela emitini yato. Now I'm happy because malaria control was here to spread in my house. Betempilo bathi kubambisana netakhamuti kubalulekile ekulweni namalaleveva. Kanti-ke kucubuka kwalesifo kubangwa tizatfu letinyenti. We've received a considerable large amount of rain this year. That is one aspect, but we also have got issues of trans movement. Leli tiko lithi kufutha ngiyo indlela lekahle yokulwa nalesifo nekuvikela takhamuti. Takhamuti taseshiba iBabathwane eMpumalanga tikhala ngekweswelakala kwemanti. Tisola masipala wembombela ngekwehluleka kulungisa tingungu temanti. Le takhamuti tithi lenkinga yaqala nga-2019. Kusukela ngeminyaka wa-2019 ingungu yemanti lefanele incede umphakathi ayisebenzi. Takhamuti kulendzawo tithi emanti timpompini kulamanye malanga aphuma kancane. Tithi masipala wembombela uyehluleka kuta netisombululo kuletinkinga letibukene nato. Uma kufa infrastructure la emaplantini emanti masipala wala embombela akangeneleli. Ngikhuluma nje kufe icoupling mhlambe udzinga icoupling lapha kamasipala. Tholakala ukuthi lento leyo mhlambe ito costa for 40 rand. Tholakala ukuthi lo masipala ka intervene kakhulu kulama meters lawo. Emanti kulomfula asetshenziswa kunatha, kuwasha timpahla, kupheka nako konke lokudzinga kusetshenziswa amanti. That's why ngitowasha la mfule ngoba amanti side. Siyawadinga impilo emanti ibalekile tuke emndeni wonke walashiba. Sine siyahlupheka sokoliswa amanti asiwatholi siyacela lisito kakhulu kumasipara ukuthi asincede. Manje alana siyawapheka sometimes siwafaka ijiki. Kusenjalo masipala wembombela uthi timbili tingungu temanti letilungiswako letitsika beta kuphakelwa kwemanti kulomphakathi. We understand that people are saying we do not fix them as and when they break down. We want to indicate that we do as and when those complaints are brought to us. But we really want to appeal to all of them to work with us. In no time we will be addressing these challenges. Masipala uthi umklamo wekulungiswa kwaletingungu kulindeleke ukuthi uphothule nakuphela inyanga yendlovu lenkulu namabasa kulomnyaka losetulu. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone Rebecca siyavuselana kumbukela tindzaba tesiswati ekhaya ku-SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo namuhla nzambama njengoba ke siyawubaka bani nalike lisuku lelibungata mhlaba wonke jikelele liqhubutela kusebenzisa ke tebuchwepheshe ngetindlela ke letiphephile njengoba kungiyo ke i-Safer Internet Day. Kaze ngethulo lokho siyawubaka bani indzaba emseshi lotimele umnumzane Paul O'Sullivan njengoba ke avele kulo likomiti lesikhashana eParliament liphenya kabani ngetinsolo tengohlakalo emaphoyiseni alo lelive leNingizimu Afrika. Siboleke indlebe ngensimbi isithupha kuzimathe bengu-10 to 7 namuhla nzambama kulo lihlelo letiphuma embiteni kumsakato ligwalagwala. Nzambama lehle mbukele ekhaya.
Sibonge kuye Sibu Thiaguqa Ntalamuhla asiphindze sihlangane ngalwesine. Letela maledi tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo insambama lenhlengwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngolo muhle siboka kakhulu ke Rebecca kanzi ke masibuka sithombe sethu akhombisa kwamahla kakhulu ke mathuba emvula cishe ke la ingabene elive njengoba lapha kuye ke la 60% imbonye ngemafu mawubuka ke la impumalanga elive ngolo muhle kanzi ke isakhombisa kuba ke lapha ku 30% ikakhulukati entshonalanga Kapa ngolo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa sisekhona la mathuba emvula ingabene elive njengoba ku 60% kanjalo nenkungu lekhombisa ke la kukhasa phasi ngolo muhle ichube kanjalo nokuba ku 30% mawehla ke la uya entshonalanga Kapa ngolo muhle kanzi ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la engabeni yelive ngolo muhle kanzi ke la naselangeni la kusasa chubeke njalo nekugudla kwekuduma kwelituli kakhulu kade engabeni yelive kakhulu kade ingcenye esifunza iFree State kanzi ke ngahle ke kucubuka umlilo ngenxa yokushisa emandleni latsite ke la esifunzeni iNorthern Cape ngolo muhle masicubeka sikubukela ke la emazinga ngishisa kutseme njani langeni la kusasa masibuka ke la sifunza iGauteng endzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 31 Broncos Parade kanzi ke mawubuka nangale bo Johannesburg kuyashisa nje kube lapha ku 30 kanjalo nase Springs ngolo muhle kanzi ke sifunza iLimpopo endzawo lefana ke la nabo Thohoyandom lapha kuye ke la 30 kuyashisa emusina nga 31 eliphalale eThabazimbi lapha ku 33 mabuka nakubo Phalabura lapha kuye ke la 32 kanzi ke eMpumalanga ndzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha ku 35 kuyashisa nakubombombela lapha ku 28 eMashishini eMiddleburg kanjalo nasemalahleni ngolo muhle kanzi ke masichubeka sikubukela ke la iKwaZulu Natal eMnambithi ku 35 ePietermaritzburg kuyashisa ePort Shepstone nakhona lapha kuye ke la 31 ngolo muhle kanzi ke Eastern Cape ndzawo lefana nabo Komani lapha ku 29 33 eQonqe mabuka eMakhanda lapha kuye ke la 32 kanzi ke Western Cape ndzawo lefana nabo Freden lapha ku 29 kepha ke mabuka Glen Williams lapha ku 30 kuyashisa Cape Town lapha ku 29 kanjalo nakubo Beaufort West ngolo muhle kanzi ke Northern Cape ndzawo lefana nabo Springbok lapha kuye ke la 28 eCalvin nakhona nakubo Sutherland kuyashisa kanjalo naseKimberley ngolo muhle kanzi ke eFree State ndzawo lefana nabo Bothaville lapha kuye ke la 34 32 eSasolburg kanjalo naseFrankfurt mabuka la ku Fixburg lapha kuye ke la 27 kanzi ke sifunza iNorthwest ngolo muhle lindzawo lefana nabo Tosca 34 kubo Vryburg kanjalo nakubuta ngokhombisa ke la kushisa ngolo muhle kungako benguphathele kona busuku abube lobuhle